ubuphelele media. Wangibusa ngomlilo. Wangibusa ngakho konke siyamba akekho umuntu ongambatha umlilo kodwa uthole nje. Angazi manazara nje. Ubaba inyanga yezulu. Hambile naye kakhulu. Yaqala 1975. Inkosi ilanga ikwabheka izulu. Wafika izulu kuthiwa ngumagungumane. Ubaba ilanga wayenika inkonzo. Wathiwa ayizokhishwa 1975. Yafika lolole yaza kufika izinto zakhona ngapha. Cha kodwa wambuyone ngayo inkosi. Uma uza ngohuso uyayibona ifanele. La bantwana benkosi inyanga yezulu lapho yakhuluma khona fike kuluma 1979 yakhalela ithempele imali yakhalela ithempele ubaba nasela sithi ubaba lenze yakhe kangaka uyohlala ubani bangcwele khona into ebuhlungu bafundisi benkosi babale benkosi sesithi umphikiswa kodwa uthembe uma ekhuluma uyaphikiswa bashithi bongo ezazithi zanja zingane neza maphekulu ukuthi amaphekulu ayekhona la basebenza izingane abasemhlabeni bakhona ingonga seyingonga nje zikhona kuleli bandla zashintsha ngoba nani ikhona phela ngelinye ilanga bantwana benkosi sasakhisha emzini sokuphamela kwathiwa siyovuma izono wavuma bonke abantu bangikhumbula sazi uma uvume ngothuseleni uma isithandi sakhumbula sapho ukuthi wonke umuntu akaphume ngaphandle azovuma izono okubuhlungu inkosi la ngithe mayihlala esihlalweni bathi amanasi ngeke phandle ingane ngane beothile uma ufika la ungena inyanga yezulu athi amanasi ngeke phandle inyanga yezulu lwangena uthingo athi amanasi ngeke phandle uthingo lwangena unyaka athi amanasi ngeke phandle unyaka ake ngibuze mina phela njengoba uqhubeka ukuphekula njengamanje uqalile ukuphekula kuleli bandla niphikisa ubaba uthi ubaba ungenziwi ukuthi nithi nina hayi osibani bani abakhuluma kanti mlandela muphi ushayana ngoba ujohuza ngaliphikiswa nje kanti muphi lo shembeleni inkosi kuyoze kube nini ethi inyanga yezulu mina ngiphikiswa uma kufikile ngiyakhomba ukusebenzela khona okuyini mana sekwenziwa inkosi mayebe igcoba induna inkosi mayigcoba induna iyikhipha inkomo yobonga isihlalo nabo nganini ubaba Nazareth siyamukelana sithi besomukelana amathempeleni kodwa ube khona into ozobonga ukuthi ushemba wangigoba kwangenza umshumela ngezimvalelo ezinkulu siyobonga nini nje awuyikho yokuxoba siphathe obingilela sikhi asekho ngankulunkulu ngiyabonga Nkosi kusenu kusinda awukuphephisa
abadele Thixo wethu umvangeli wakho lo mdletshe la isizini laseNanda. Baba, inyanga yesiZulu siyibonile Nkosi yamakhosi ngonyaka ka-1989 ngonyaka 1980 yafika laphana ePhumlane. Ngaleso sikhathi amakhola exokozela kakhulu ephika ukuthi mafika inyanga yesiZulu izulu izokuna. Kunomsindo wamakhola iyoni sifana namaNazaretha. Yathi mayithi ifikile inkosi emzini wasePhumlane ngonyaka 1980 ngoNovember yayisithi inkosi abakhe besheshisa abantu amadokodo. Bawakha Nkosi yamakhosi basheshisa abantu amadokodo. Lathi lishona ilanga layishaya izulu lani insuku ezimbili kwagcwala imfula. Athi amakholwa iyoni zathi alive lizona. Uthenga leso sikhathi kwafika inkosikazi egane kweNhlenyama ingiyakwazi bandi sibongo igane kweNhlenyama izonikela uNkulunkulu wethu inyanga yesiZulu. Yathi mayiqhamuka le nkosikazi yayisithi inkosi kayime le nkosikazi yayisima angisenjani ngaleso sikhathi yama le nkosikazi wayethumela umshumayeli wangumthetho wamshumayeli wasePhumlane ngaleso sikhathi wathi mthetho hamba uyokhuluma naleya nkosikazi uyibuze ukuthi izothini. uNkulunkulu esikhuluma ngayo. Amen. Nikhona bakhozi. Nkosi yamana besikhuluma ngenyanga yesiZulu. Asingasho ukuthi khuluma ngenyanga yesiZulu inyanga. Khuluma ngenyanga yesiZulu. Ithi inkosikazi mayiya inkosi umthetho ayokhuluma nale nkosikazi uyasho ukuthi uzobika uyabuye uzobika uthi buyela umthetho uyombuza ukuthi wagezwa yini mhla ehanjelwa umyeni wakhe waya kubo. Wathi umthetho hayi ngoba wahamba washo ukuthi wagezwa. Wathi umthetho ngithi hamba uyombuza. Wayesehamba umthetho afike ibuza le nkosikazi yayikatholika ngokukholwa le nkosikazi yaye umthetho afike wayibuza le nkosikazi ukuthi uyinkosi ithi angibuza ukuthi wena nkosikazi waya nogezwa kini uhanjelwe umyeni wakho. Yathi inkosikazi angiyanga ngoba singamakatholika. Wabuyela enkosini yathi inkosi umthetho ngishilo ukuthi kayigezanga le nkosikazi ifunela amafutha namanzi uyinike ihambe yogeza ubo. Umuntu mayihanjelwe umyeni wakhe uya kube hambe yogezwa. Nendoda mayihanjelwe unkosikazi wayo iyahamba ekhweni layo iyogezwa. Namhla abantu abasakwenzi lokho bese phambi kwaNkulunkulu nensila zamakubo. Nikhona abakhonza abantu. Ngomunye unyaka ngawunyaka 1989 ngonyaka 1989 khona lapha ekhaya wafika unkosikazi weNdiya wayisuka eSiphimo. Bafika wamalapha hamba ngomasidisi wemoto bamqhuba umfaka kweShare bamqhuba bafika bamisa la wawukuvuka ngaleso sikhathi. Bafika bamisa lapha lo nkosikazi ehamba ngewheelchair ngakwazi ukuhamba lo nkosikazi inyanga yesiZulu sikhathi yayiphathele yona inkosi eyibamba iqeda. Nikhona bakhozi abantu. Yayisinikelisa indlondlomusa ithe mayinikelisa lapha indlondlomusa yathi banikela le nkosikazi yabonakala isukuma. Yayithi inkosi inikela inyuku wasuka umshumayeli ngaleso sikhathi nangade imthungela iMnazaretha ohamba sengivangela ekhaya wena izibuko wangaphesheya wancodula induku eyisekela izihlahla wanika le nkosikazi induku yahamba le nkosikazi wachuma ingcwele yehla le nkosikazi siyiphila ngoShebe uthi inyanga yesiZulu kayibonga inkosi. Siyabonga Nkosi yamakhosi siyabonga kuqabadele siyabonga indlondlo yomusa sibonga umusa nothando lokusithanda Nkosi. La povabiza abanye Oh,
Ankosi Nkosi yamakhosi, Shembo Ngcwele. Siyalibonga ithuba baba, sithwele sineyikweletu zoshe. Lo okhulumayo umfana ukaNgcobo khola la eMaqadini. Owumvangeli eThekwini kwaDukathole. Lo wamuzwa kaDukathole abafowethu ngoba sikhuluma ngongalo zinde. Wake wathi hamba phakathi edolobheni ungakabikho. Wafika wathi ku-driver wakhe apha kumoto. U-driver wamisa imoto. Wehla. Wawubuka lo wamuzi ungekho. Ngicabanga ukuthi wayokama. Wawubuka lo muzi. Wasengena emotweni. Wathi u-driver aqhubeka. Usethi kuMshumayeli uNcwane. Uyazi ukuthi ngibukani la? Uthi uNcwane angazi baba. Uthi kunomuzi wami ozoba la. Khuluma ngongalo zinde bantwana benkosi inyanga ezo. Engiqonde kukho-ke ngoba ngizile ngalokho. Engiqonde kukho bantwana benkosi ngiqonde ukukhuluma ngami nenyanga yezulu bantwana benkosi. Khona isikhathi engakhula esontweni safika siyavama ukufika lezethu sokunqena kusona. Hawu bantwana benkosi yangithanda inyanga yezulu kunjalo ngisemavungwini. Ngizokweqa okuningi ngoba inkonzo kuyona yami. Kodwa ngiqonde ekuthini ngathi ngifika la eThekwini ngo-1981 ngathola umsebenzi kwakumashi. Ngasebenza abantwana benkosi abelungu bangifaka emotweni bangise kamuhle bethi bayongirejista kunomlungu wakamuhle bayamazi obaba owayekhuluma isiZulu njengoba ngikhuluma. Owayefike akuphikise ma ethi la eThekwini bantwana benkosi ke kwasetshenzwa ngeyipesheni. Ubuthi uma ungenalo ikini esesilungwini ungayisemlazi kungama lokishi nje azungeza iTheku. Wawungothola umsebenzi eThekwini. Kwaba njalo bantwana benkosi. Sasithi masifika labelungu kamuhle ifika ithi lensizwa umlungu laba abantu eminyango lo muntu ahamba ayosebenza ngakubo entwetwe. Awu kusho ukuthi abelungu bayathanda uba ngibasebenzele. Ngiqhubeke ngisebenze baqhubeka isikhathi sihambe sika muhle sifike siqoshwe. Angasaqoshwa kwaze ngoba ngani. Kodwa kwathi ekugcineni bantwana benkosi kwase kufika kimi ukuthi hawu konje nginoNkulunkulu kwakuJulayi. Ngase ngiyiza lapha ekhaya enyangeni yezulu. Ngiqhamuke emavungwini bantwana benkosi ngeke ngisho ngizokweqa ukuthi yafike yangenzani mangifika la. Ngokusho ngelinye ilanga ama isikhathi sikhona. Kodwa ngiqonde kukho ukuthi bathi mangifika etafuleni lenkosi sengima yapha nginjalo ngafike nganikela ngathi baba ngizocela umsebenzi kwakuyisabatha. Ngabuyela emumva kwamasho ngafike ngawasha ngalala ngavuka ngesonto ngavuka ngomsombuluko ngaye emsebenzini.
ngathi ngifike emsebenzini kwangathi bebengilindele babe ngilayishe emotweni sasiya kwaMuhle sathi sifika kwaMuhle ngangikhipha into zami sasimnika lo mlungu wayethatha into zami ebeke etafuleni egoba ebhala sabukana nabelungu babuza bathi namhlanje kwenze njani ngathi angazi ngisho ngazi hawo bantwana benkosi uthando lenyanga ezulu ngihamba ibanga elide nayo kuningi engenzele kona engikubongayo nje ukuthi ekugcineni yagcina ngibuyisile ngabuya ngeza esontweni sengiqina bantwana benkosi ngeke ngikulibala ukukusho ukuthi nginothando nje uShemba ngipha lona engeke ngiliphuce umuntu lokuthi ngizalwe ngosuku lesikhumbuzo senyanga ezulu inkosi kusisele kuzini Yetuga ngizini bakho oyimisa yonke kuningi engakwenzelwa inkosi inyanga yezulu kodwa ngeke ngikubale konke ngoba ngiphethe yona inkonzo ngiyafakaza engikukhumbulayo kakhulu bakhona amaqembu amabili ezembangazwe engangakhe phakathi kwawo engibanga betha ngiveze ibhuku noma ikhadi lentana kanti mina nginalikhadi lentana mina ngithile babhadiswa kanye nebhuku lasengithi bathi ayasikhuluma loo nto sifuna umuntu noni unekhadi lentana kanti mina yanginalo futhi ngeke ngize ngibe nalo kuba la bathi likele iqembu licela imali yentelezi ngikhipha u-10 rand ngibanike qhamuke elinye licela imali yentambo ngikhipha u-10 rand ngikunike bathi hayi awuhlukanisile amaqembu amukela wonke befika kuwena funa ukuhlukanisa ukuthi ukuluphi muntu kwathela ngathile induku yayensizwa yaseyibhunga neyebuthi ihamba nale cha umbhela kafe namhlanje akafe namhlanje ngeza ikhazi lingishiya angathi contact le bakuhletshwa ngami ngingekho kodwa igazi langitshela ukuthi contact lezo beshala namhlanje awenza umthandazo kaSikisi kathi ngiqedile kwathi ngo9 yathi ize ubuyele esiguqweni uyocela kanti inkosi enkulu nyanga ezulu yizwa ngishiwa igazi ngathi khona uzongehlela namhlanje bethi lokhu ngase ngilehlele uzube khona umvikele kona ngawele nje ngafe ngalala kwathi ngo 10:30 sakhala isicabha eminyango no bakumpela ubona ngathi yebo ngikhona kade uphuma sifuna ukukhuluma nawe kathi mangiphuma ngaphuma insizwa ingikhombile ngesibhamu ngabona nje indukwane emnyama isiqu sasesibhamu sasingaphakathi la ejazini kwakumeyi kumakhaza kakhulu wangikhomba ngalento yakhe lo muntu uyisihlobo sami zalo Mambhele angikaze ngixabane naye
angazi le nto kwangikhomba ngayo ngikhombelani ngayo yaze yangithinta nje eswini uShembe ngitheni ngithi ongase ngingehlele ebusuku uzube khona ungivikele kukona wasikhispa hayi ukuthi sinqaphe noma sikhipha amanzi sakhiwa nje khona into ngizotsho yini kuthi uOmeka uvala kungavula imuntu avule kungavali imuntu uShembe njalo-ke bathi lapha endweni kukhona isikhathi lapho uhulumeni wakwaZulu wemukelisa izikhulu zakhe ibhamu kwakho lesikhulu kuthiwa i-G3 bazosikhumbula manje linduni ezibethi sona u-G3 yayithi uma ngichomela ngolunye usuku ukuthi yabona lesami mzala ngimbuka umuntu athi mase uyosithela ngalo kokhalo ngimlandelise ngaso ngiye sengiyomcosha nje khona kodwa wahluleka yimina ngiphambi kwakhe ngenyanga yezulu asuka kulowo kade ngikhombile wathi yalapha enduneni umuzi ubiwe namasango amabili lo phethe i-G3 usesangweni ngenzansi lo munye usesangweni ngaphezulu ongikhombe iqala wangikhomba kulo we-G3 wathi hamba uye lapha endweni uyiphendulela khona ngathi uma ngiye enduneni ngayibona intatazela ethi uyaphila kumina uyaphila kumina ngathi makufika ngize kuwena ngizoyiphendulela kwathi hayi buyela kulo utheza kumina ngaphinda ngahamba ngakulo munye naye wathi yazama wathi uyatikita thulile isibhamu nje sikhiwe yeyi monazaretha iyakwathiwa le ekhaya uma uphatha isibhamu uyohamba ngaso kodwa uma ungasiphathi isibhamu sakho kuwuShembe uvikelwa uyena ngabuyela kulo munye wathi uyazama wathi ngithe kuwena hamba enduneni uyiphendulela ngaphinda ngathi ngiyabuyela enduneni futhi nawe yathi yazama yathi uyaphi kumina kusho wathi iyangisaba ngaqala ngikhumbula intshumayelo eshumayelo ogcenza umshumayelo ethi uShembe uyakwazi akwembathe uphenduke ube uyena ngaphendula kwaba inkosi inyanga yezulu ngosuku le mpungo oyibonayo lena yesibusiso kuba ngo-1994 zaze minyama swini wele zazingakabi nje ngathi umthethweni mekade nizozana la ekhaya yenzani lokhu kade nizokwenza bathi gqoka ke sihambe ngangena endlini nami ngagqokela ami ijazi ngase ngithatha iwisa yabona iwisa likhombisa uxolo ukuthi awulu wena ngibhenzozela ngalo iwisa la ngenza ngamfishane kanti seliyangigugisa ngempela angiziboni mina ukuthi njani sayahamba ibanga athi suka lana sembiya lapha entabeni manje bethu sesithela khona ngabona behlangana ngamakhanda bethi leli khehla selithathe kanjani le khehla umthetho dasiyami namakhehla thina kuthi makuqhamuka impilo lefike ukubaleka ikhehla life manje igoduka khehla ngabuyela ekhaya angidinile kwakuthi manje mangenza ikhehla ngizada kulona ikhehla mina ngafike ngalazi into seyigumagquma kwase ngakusasa babuya ngoba idimoni alideli babuya bangifica kimi phinde sami ibanga elifanayo futhi ngaphendwa ngabe leli khehla izolo uthi ungawu leli khehla selixoshile izolo ubani lokhu walilanda futhi goduka khehla agodwa ka ekhaya kuthe ngosuku lwesithathu babuya bathi labantu bayibashana bakambhele bobabili oyinduna yensizwa noyikhansela layo bathi siyesindwa ukuhamba nawe kungangathi wena uphethe umbayimbayi uzosibhubhisa konke la ngakho-ke sohlukanisa ibutho phakathi uwafa omunye uthathwa wena uyovala phesheya ngapha emfuleni maqhamuka impi khona ifike ivinjelo wena basho ngiphethe iwisa mina yeyi monazaretha asimphathe kahle uShembe uma umphethe kahle uShembe ayikho into ongayidingi emhlabeni kodwa ngibona ngathi sesiyeduka njengoba siyeduka ebusweni bakho imihla yonke yokuphila kwethu engakufica le khaya namhlanje ngibona kokuhlehla kancane siphumile emthethweni siphumele ekuthandaneni nenhlonipho ilahlekile futhi ngathi mina bona makuthiwa hambani nami-ke sewuhafuliwe uhafu ebutho ukuthi angithatha abanye kade mina ngiyagodwa ngiyoyilalela mina ngihlangani nempilweni ngafike bathi moyolapha kuthiwolala kanje ngempela ngabe afika yilalela ekhaya kuthe ngosuku lwesine bathi sizwile ukuthi thina siphethe ibhamu nizosibamba lisinquma ngakusuka namhlanje umuntu agade umuzi wakhe nomunye agade umuzi wakhe kanti lona omunye isibhamu sibolekwe omunye lana ngenkathi belale emahlathini lapha wasemphuca isibhamu sakhe lo ongikhombe kuqala kanti sizodla yena ngenkathi kuyaphuma nje ekhaya kuye ehlathini naye sakhala kuyena khona isibhamu lesabathi yini SP12 umqondo wakhona ngithi uney'ntshwa eziwu-70 phakathi sagcwala kuyena esifubeni sagijima wonke umzimba ngezwa kuthiwa bamshayile usesibhedlela ngihamba ngakho wena ngafike ngathandaza ngakhipha u-2 yamnika ukuthi athenge ama-olintshi khona yamshiya kanjalo akuphela ngesikhathi singakanani bangimzingela nalona omunye lona okuyena oyinduna yensizwa iphethe i-G3 esengikhonza into esimangaliso ethi mehambe enkantolo kwekhulu amacala athi angimphelezele
angize ngiphule inkonzo yasekuseni ngisabatha ngimphele zizo ngombeke enkantolo yamacala ngiyoba inkonzo yasemini esifisa ngathi angayihlanganisa nami kwathi langalithile hawo bomhlasela wabaleke ethi uyongena ekhaya kumina egcekeni bavimba ngaphezulu bomkhomba ngezansi bamshayela nje ngezansi komuzi ngabona ijazi elimnyama lipheka libheka phezulu ngathi ngithi nawe yini kwenze njani phakamise lokho sesibhama bathi ngivala umlomo ngawuvala umlomo bamqongqotha phambi kwami ngibhekile nje waphela sangiphoqa isimo ukuthi ngihambe ngiye ekhaya kwakhe ngiyobika ukuthi bemshayela ngaphandle komuzi ngathi mengifike ekhaya ngibikela unkosikazi wakhe wathi hawu mzala bamshayelise kaSibanibani wasinda wena bamshayelise kaSibanibani wasinda wena bayihlabelo sakho zofika kuyena famcimezisa zathi ingane zakhe umbhele ubaba ufe phambi kwakhe futhi behlangene nabantu bamulele sokuthi masiqeda ukungcwaba ubaba naye siyamthatha ozobonakala nje emgwaqweni ngesikhathi ka7 uzoshwa inhlamvu ngase ngiphume ekhaya ngiyela ngaphesha komfula ethi igwalagwala ngiyobikela ihlobo zami ngaphesha ukuthi ngiqoqeke ngashaya u7 emgwaqweni kwa uzobonakala emgwaqweni uzoshaya bulawo kanti ngesikhathi ngihamba ngiyakhona bayangibona sesiqeda ukungcwaba ngathi mase ngithi ngiyawela sekithi ngiyabuya waqhamuka insizwa eyintathu kwakhona insizwa yakhe lona induna eyayithi babi ibhokisi lamentshisi ngesandla elishaye ngentambo ingathintwe nanhlobonhlobo inyoni lezayivamisa ukuhlala kulayini lo wakagesi uyemona aphenduka ibheke nje ayithi ngqwapha ngiyasibhama buka-ke ikhanda lomfilo yalele athi mayiqhamukazisa sibange kuyele emfuleni zemkhombe lensiza embili esathi mthatha lapho ngase ngithi nashembe shembe ngasathi shembe kudlali nje shembe wathi benjengomuthi kanje kwakhona into emshaya emahlombe ngabona zehle izandla shona phansi washintsha isibhama sibuyisela ngala left wayesekhuleka wakhuleka wazobhajema emeveni asaboni mina ubona inyanga yezulu ayibonkosi amen ngasinda ngaqhuka kahle imithwalo yami ngabike ihlobo zami sengiyalishiya lelizwe ngabuya ngeze ebuhleni efika ngemukela inkosi inyanga yezulu ngahlala inyanga eyintathu ebuhleni kwathiwa uyoze uphume mhla wathola indawo lapho zonke khona ngaphela inyanga eyintathu ngaphuma ngokwakangcolosi ngingenamyudo ayibonge inkosi kuningi engingakhuluma kodwa manje ngithi angithathe ngoba akuyona inkosi yami kodwa inyanga ezikuningi akusebenza kona ngisacela inkosi amakhosi ngicela ukuphila unqobe zonke izifo ezikhona egazini inkosi kusenikuzele abangazazi lezi zindaba aniba kelanganga ababethanda uzizwa le aniba kelanganga ayo kalangani isozabo aniba kelangani ayo kalangani uzisozabo aniba kelangana yalikhetha unyazi lezulu manifest amen mvangeli malambula enyakatho esibonisweni amen manazaretha inyanga yezulu niyayazi ngikhumbula ngo1975 lapho ekwaqala khona ukuthi hayi inyanga yezulu iyona ujikelele amen ngangisegoli ukhanya umfundisi nithi sasibalandela ngemuva singamakhosana khona omunye umthokozi walapha owakhuzwayo ngimbone lapho eGoli kwakufanele ukuthi kwakhiwe indlu esonto kwasho ukuthi indlu esonto ayitholakali kalula
Okuyena wayehamba phambili kwakumgabhi lo ogcina esewumfundisi wawahlabisa. Amen. MaNazaretha eGoli sasiqalile ngithi ngiyakhumbula sasikhipha u10 rand. Amadoda amakhosikazi akhiphe u5 rand ukwakha indlu yesonto. Uma umgabhi ehamba namadoda amanye aye ePitoli kufanele ukuthi kutholakale itayitela ukuthi kwakhiwe indlu yesonto ngoba indlu ekade okusontwa kuyo lapha eDube kuyashintshwa. Sase sivaliwe nokunikela nje u23. U23 sase unikela ngeSabatha ngoba sasi masithi siyangena ebusuku ufika amaphoyisa athi le mali eninike lakho iyapi. Kathi hayi imali le eqondene nje namadoda mangabe bathi hayi le mali nikelele labantu abasebudingisweni izokhishwa la. Wakahanja amadoda aya enkosini ilanga afika libika udaba. Kuthe uma libika udaba yathi inkosi hayi nikelani nina ngeSabatha nenze u23 nuqede. Bese kuthi ngeSabatha ninikele u23. Amen. MaNazaretha uma sefike ePitoli umfundisi umgabhi kanye namadoda kuthiwa leli bandla leli aliregistiwe ePitoli. Hawu uthi umgabhi kanjani na uthi cha aliregistiwe leli bandla. Ibandla eliregister lapha laMaNazaretha MaNazaretha izayoni kuphela hayi Baptist Church. MaNazaretha nempela wabuya umgabhi walithula udaba eGoli lapha eDube. Basuka beza enkosini ilanga. Uma bafika lapha nabafika balibika udaba yathi inkosi ilanga hayi ngiyayazi lo ndaba mgabhi. Leli bandla liregistiwe ePitoli. Ngiyazi ukuthi kwenzekani. Uthi ubaba ilanga hayi ubaba mkhulu wathumela abafana eMaritzburg eUBI ukuyofundela ubufundisi. Uma bafika laphana baphikisana nomthetho wase-UBI. Bangafuna ukugunda amakhaya. Bathi abadla ukudla okushisayo baxoshwa. Akubangisenzeka ngoba kathiwa leli bandla uhulumeni ukuze lirejistwe kufuneka abayohamba bayofundela ubufundisi. Wathi umgabhi baba manje kufanele ngenze njani? Wathi sungabona awuqoke noGumeni uKenneth. uKenneth wathi hayi mina ngihlulekile mgabhi ukwenza lento ngoba uyena kade enza izinto lapha ePhakameni. Wayesebika umgabhi ukuthi ubuyela kubaba wathi hayi baba ngicabanga ukuthi angifuna abafana abangothisha. Babe babili eGoli. Babe babili la eBhodwe. Babe babili le kwaZulu. Wathi mangabe esithola isibusiso wabuya umgabhi wazolithula udaba eGoli. Amen. Nempela kakhethwa eGoli umfundisi uVilakazi waye uthisha. Kakhethwa unkosana wakwaSukana naye wayenguthisha. Kodwa lowo mfana wahluleka endleleni wahlubuka. Kasi wayesevalwa uMasango lo bakade benayo uVilakazi eGoli. Amen. La kakhethwa nangu umfundisi uNgisi. Kakhethwa uMabasa. KwaZulu wakhethwa uMthembeni Mpanza. uMthembeni Mpanza wathi hayi ngifundile mina. Ngeke ngikwazi ukuba umfundisi kuleli bandla labantu abangafundile. KwaZulu akuzange kube khona noyedwa wakhethwa. Amen. Abakhethwa kwabayibo laba
bahamba bayofunda e-UBI, babuya ngangikhona inkosi inyanga yezulu ibathula la ithi laba abefundisi engizolwa ngabo la emhlabeni, laba ababakhulu kunalaba befundisi abakhona, laba bakhuluma ngendaba yasezulwini. Uma ngifuna ukulwa khona izinto engizozenza la emhlabeni kakhulukazi kuhulumeni, ngizosebenzisa nabo abefundisi. Amen. Bathandeka enkosini, yilapho okwathi uma ngabe umkwena abheka le ePitoli selirejistiwe ibandla, watholakala ukuthi ibandla elirejistiwe yileli bandla lasebuhleni maNazaretha. Amen. Laba bakhona bonke oshembana bakhona bangaphansi kwenkosi inyanga yezulu. Amen. Wafika umkwena lapha babekhona abantu ezodoba inkosi inyanga yezulu ngokwasemhlabeni. Wathi uma efika lapha wathi umkwena lo esimgcoba namuhla, ayi ngizohluleka ukuthi ngizothi umbishophi noma yini, umbishophi wobishophi. Amen. Kokuthi-ke zonke izinto zala eNazaretha zibe ngaphansi kwenkosi inyanga yezulu maNazaretha. Amen. Abakhulu bakho bayikhulumele nje ngenxa yokuthi ulwazi lungekho, baqhambukele entweni ekungeke. Akuzange babeyilwela nje. Inkosi yavela lento nje yalethwa inkosi ilanga lamalanga ekutheni enze yonke yona inkosi inyanga yezulu eyarijisa leli bandla njengoba kuyiNazareth Baptist Church. Amen. Zaphuma ifike aphuma kahle amathikithi, ithikithi engalithola ngo-1975 namanje lisekhona ewayebuye nawo uMgabhi, inkosi ilanga ayiwasayinanga lawo mathikithi kuze kwaba inkosi inyanga yezulu eyasayina amathikithi, kwaphuma izitifiketi zabashumayeli nazabavangeli ezabefundisi nabakhokheli. Amen. maNazaretha inyanga yezulu sibonile nasenyakatho izibonakalise kulabo abathanda imali abaye bathwale banyunyele iminyaka. Uma sekufike lo nyaka lo asabona ukuthi manje usezokufa phela, yafika indoda yakwaGumede, inkosi inyanga yezulu yayisempande, yafikela ubika udaba, yathi inkosi inyanga yezulu, hayi wena wenza isivumelwano nalabo, akukho mina engakusiza ngakho. Wathi bangabe athi uyazama oqala wayephethe u500 etafuleni, ayuthathanga inkosi inyanga yezulu. Amen. Yathi vele wena usuzokufa ngoba lokho wayenza isivumelwano nalabo, wavuma wakwenza okuhle, wayenakho konke, usho ama-ambulance wayenakho, imoto kunayo yonke into. Wathi uyasuka wathi hayi ngicela umthandazo vukanathe ekhaya. Wasuka empande saya kulo muzi wakwaGumede. Uma sifika laphana yafika inkosi inyanga yezulu
aqale emotweni kathiwa baba nakho lapho ufanele ukuthi athi ngeke ngiphume wenziwa uvuka nathi sathi masiqeda kwakunesitolo supermarket wathi wonke umuntu lenyanga le olapha kangene la sitolo athathe akuthandayo thatha impuphu muthatha impuphu muthatha ushukela hawu phela amaNazaretha uyawazi wathi bathathwa sathi sibuyele empande nalo wayiphathele lokho azokudla amen sayibona inyanga yesiZulu ukuthi ngempela uNkulunkulu maNazaretha amen ayizange iziyethe kwathi mase kufikile ke ukufa kule ndoda ngamadoda amathathu yabazo umfundisi uNtombela onqumalo eHebron yenkosi yakwanqumalo bakumngani wayo kakhulu umngani wayo lo nyanga bagcina sebehamba bayale phambi kwaseMozambique bathi indawo babe yakuyo kuseBhere angaza bakwazi bangaka uma yakhona ufika eMozambique uthatha ibhanoyi noma uthatha umkhumbi uyekho awuveli akuhambe kalula wathi mangabe sebehambile bawathatha amathikithi bazogibela ibhanoyi ekuseni basehotela balele bobathathu yafika inkosi inyanga yesiZulu maNazaretha amen yafika yangena phezulu endlini lapho balele khona yathi qathathu mangena kakhanya ugesi bavuka bahlala ngezinto yathi inkosi ya nilapha nifunani la bakhakhazela hayi baba kodwa manje bangazi ukuthi ngoba babengawona amaNazaretha bobathathu wayesezisho ukuthi mina nguShembe ngizontshela ukuthi wena usuku uzohamba ngalo inkosi yakithi yayigula kwakunento emila la echangeni umhlanga njalo nje uma kusa kosi umhlanga sumilile isizame ngayonke indlela lutho yathi njengamanje ngile ngapha emampondweni uma nifuna ukuphila kakhulukazi wena Nkosi ngoba wena okwakho sengaqeda ngawe ngayo ngiphinde ngisize phindela nemuva dayisa namathikithi lawo nongithola ngapha emampondweni nempela amaNazaretha abadayisa amathikithi babuya badlula bayofika lapho inkosi ayikhona ngapha emampondweni bafika bayithola inyanga yesiZulu yathi mayifika yathi inkosi inyanga yesiZulu kule nkosi yakithi kaNqumalo wena uphila kwakho akufani nabanye ngeke ngikwenze ngenye indlela hamba uthenga ijoni wahamba wayothenga ijoni wathi uzosebenzisa ijoni uma ulala ukuze lo mhlanga omila lapha ethangeni ungaphindi umile nempela wathenga ijoni yabusiswa baqeda bangakahambi baba sicela ukuthi ufike ekhaya ithi inkosi ngifike phi na uthi ufike ekhaya ithi inkosi hayi uShembe angena emzini womuntu ungenani ungakhombe eqaleni hayi ekhaya phakathi ithi nyanga uthi lona hayi baba manje izitha njoba nje ngigula kanjena ungenxa yezitha uthi ithi inkosi hayi ngizothuma umfundisi uma esefikile umfundisi uzobona izulu idumo bona umoya bese kunemvula nempela babuyele emuva wathi mangabe umfundisi uNgubane Mthethwa esethunyiwe ngangikhona impela safika enkosini sathi basingena nje esangweni kwasuka umoya wabamkhulu umoya kwaqhamuka iningizimu laqala izulu laduma yathi inkosi hayi yakwanqumalo
asambeni ngiyanikhomba indawo sabheka enyakatho wafika wayikhomba indawo wathi nansi indawo engiyikhomba inkosi okufanele ukuthi uma ngabe ifikele khona njengoba yayishilo sabuya sathi masiya lapha endlini yayo sathi yathi ngena wathi umfundisi ngeke singene endlini yakho saguqa ngaphandle eminyango wahlabelela umfundisi uNgubane lana latuma wabuya umoya wathi uma eqeda yathi inkosi yakwanquma la hayi mfundisi uzohamba umtshela ushembe ukuthi lokho akushilo ukuthi ngizobona ngomoya nezulu nemvula hayi sengiyibonile ngiyakholwa impela ukuthi ushembe uNkulunkulu amen maNazaretha kuningi ngeke ngiqede konke okugcina nje ithe ilaphana inkosi ngo-1988 ngoNovember isesibonisweni ikhombisi uyabona laphana ubhekanena inyakatho ngizofika ngakho umuzi khona ngifuna ukuba ngabe ngiqhamuka ngapha ngifike ngidlule khona kanti ikhuluma nje iyaloba maNazaretha uma uthingo seluzohamba abanye bezwe lapha inkosi unyazi likhuluma ngelori eyalithenga kwaba khona abalwa ukuthi umthengelelani lo yathi inkosi wena thatha nansi lilori inkosini unyazi hambele enyakatho isibonisweni ufika ufuna indawo bazokukhomba yona bese uyakha kuleyo ndawo wenza umsebenzana ukuze kube khona ukuthola lathatha impela yahamba inkosi yayofika ngebhadi yayihamba nayo wayengazi sesibonisweni ayazi noma kakunomo ayinomona yini bayibeke embazwane zasala impahla yabuya inkosi yeza la kathi vele inkosi siyadunze maNazaretha uthe njengoba inkosi kade ingapha enyakatho ekwanamini kaqhamuka into ethelele inkosazana indawo eyayithi izokwenza iproject ethile yafika yathi hayi ngifuna ukunikela ngayo mina kubaba kanti le ndawo eyayikhonjwe inkosi inyanga yezulu maNazaretha ngo-1988 ngoNovember yasuka inkosi impela njengoba kade sekulenameli yaze ayofika le ndawo ila ko-39 hectares ngendlela ebanzi ngayo unyazi wezulu uNkulunkulu maNazaretha ngeqeda inkosi yobusa lamazana nena nonke ephume phakameni angokwehlulwa imithetho siyababona bengena abaningi ngabefuna yona leyo mithetho namangethwase osiyami nangibe musha emoyeni nangibafuze Baba Nkosi yamakhosi umvangeli ingcwabo lwakhe sinamba phansi kweKhenani amen ngicela intethelelo kubaba Nkosi enkulu
ngiba ngifika njena bengithanda ukuba khona esikhumbuzweni inkinga ke zomuntu zazawunye bengimenyiwe ngathi ke namhla ngeke ngingezi ngibonge inhlanhla ukuthi ngithe ngifika izulu lalivulelwe abavangeli sengibona ukuthi nami angasifaki uNkulunkulu wami ngoba ubuNkulunkulu bakho Shembe ubukhombise kaningi kimi nakithi ngizoqala ngalokho kade kukhulunywa uNgcobo lo waseDukathona ngangikhona ngesikhathi senkosikazi yeSulumane eline supermarket esiphingo ngangikhona phela ngangingekho kude ithi Maria ngoba ibika inkosikazi ngiyamnezezelela nje uNgcobo ngoba owakithi ithi le nkosikazi sengihambe ngahamba eyiningi indawo ikhipha izimali bethi ngizosukuma shophesha kwezilwandle angimbange ngisukume ithi inkosi inyanga yezulu hey nikela lapha wena usukuhambe nikela usukuma uhambe wakhipha imali ngani mu-20 noma imalini wayibeka etafuleni wesethi sukuma wabambelela etafuleni lenkosi bathi abashumela basetafuleni hayi musubambele etafuleni lenkosi wathi niyekeni sukuma angilalele kiseduze wathi miyekeni sukuma wena wasukuma wama wathi mnikeni induku leyo sikhathi ke umshumayeli esethatha uthi lolu lwalubiye lusekela uthi le isihlahla basingabi wayesemnikeza wathi xa kabili wathi xa wahamba imoto eyilapha impela eMercedes kukhona intombazane esebenza kulona yathi thithi yamlekelela yathi inyanga ezoli yeyi ngibambelana nitetele khuluma into yangikhona eduze athi musumbamba musumlekelela nitetele amtetele yahamba le nkosikazi yathi yofika lapha ezantsi yafika yajike emotini yabuya isihambela nje isishesha isizobonga ukuthi sengisukumile leyo ndaba bengithi ngilekelele umvangeli uNgcobo okwakithi ke nakho unkosikazi kaMfowethu ongilamayo obeka kade emshumayela ekhaya edlulile kulelizwe ubehanjelwa abantwana baze baba isihlanu abantwana behamba emhlabeni engagoni noyedwa kodwa bazalwe agone qeda hamba umntwana uNkulunkulu ungalozinde lapha emaqathini emzini wenkosi embeka ephuma ekuphakameni sasihamba naye lo mngamfowethu wafika eyoguqe yobika isithi into yasezulwini hey mi thatha lesambela lalibalele ila thatha nayi umbrella yami uqhibulelele la wavula iumbrella bamnikeza mngafowethu uyaqhaqhazela wavulela wabambela uNkulunkulu engeyona inkosazana wabambe umbrella yakhuluma inkosazana yathi suka isiqede yathi hayi kulungile inkosi kubusisa ngizothola abantwana abangasezokufa ngikhuluma nje nazikhona insizwe ezine nentombi eyodwa emveni kwalokho nje khona umfana omdala uhloniphana ngiyacela nje uNkulunkulu ukuthi Shembe baba ngoba uNkulunkulu nyanga yezulu nyazi lwezulu ngiyacela ukuba lezi ingane Shembe inkosi umsa uzikhumbule ngokuyekisa utshwala ziphuzela indaba yokuthi khuluma nje nalena yesibili umfana khona ongowesibili ulimalile kade kunomshado lapha ngasekhaya washawa ingane encane ngesikhathi linki laphezu kwehlo behanjiswe yimini eclinic utshwala uNkulunkulu bayaphuza ngicela Nkosi yamakhosi ukubonga nami ukuthi Shembe baba uyangiphilisa wangilanda kude Nkosi ngeke ngikhohle kuqabadele ungilande kude baba ngifile wangibuyisa nyazi lwezulu ngicela ukuthi uNkulunkulu ungangikhohle noma kunini ungakhele nekhaya lika baba Thixo nabantwana bami Shembe ngicele ubenze Nkosi bagane lo ngibike njalo phambi kokufa kwaNkulunkulu ngiyazi baba ngeke ungilahle ugcine ungibuyisele omakoti bagane laba bafana inkosi yanelisizwe layo Nkosi akusikhono kwami okwami ukulandela
Donsa winaba awena baba ngezibo ophozotha Benjalo ungithandewena na Musa magubenjalo ungithandewe. Ngiyayikhetha inkosi bobuhle bokuphakama. Bangcwele abahle enkosini ngomnye unyaka inkosi inyanga yezulu ihleli esihlalweni kunabantu abangabaza ukuhlala kwayo esihlalweni. Ithenye indoda angakithi angeke usibanibani ekwazi ukuhlala kulesi sihlalo, simbonile ehamba emhlabeni. Ngiyayikhetha inkosi yobuhle ukuphakama. Abavangeli bangiphazamisa ngigcina sengisukuma manje sengenza ngendlela abafisa ngayo, kodwa ke ngumvangeli umthembu evela abahleka kwaZulu. Amen. Inyanga yezulu uma ifika lengakithi kunendoda yakwaGumede, uma ithi lendoda kwaGumede usibanibani angeke ezahlale kulesi sihlalo njengomfowabo. Ithi lendoda ngiyahamba ngiyalaphana inkosi inyanga yezulu ezofika khona, kodwa ngifuna ukubona ukuthi mhlambe kungenzekani ukuthi ngempela izokwazi ukuhlala la kuthiwa ihleli khona. Bathi abazali abazalayo yalunga lendoda yahamba, ithe uma ifika inkosi inyanga yezulu yanikelisa eBhekzitha. Sekuphela umthandazo wasekuseni siyanikelisa. Kuthiwa kwasekufika lendoda eyayihamba iqhutshwa nge-wheelchair. Ithe uma ifika lendoda phambi kwenkosi inyanga yezulu iyabuza inyanga yezulu ukuthi unani lona. Bachaza bathi baba wagula akasakwazi ukusukuma emveni, sewahlala lesihlalo. Uthi udokotela useyohlala angeke sephinde uyozehambe ehambe lesihlalo ngoba konakala umgogodla wakhe. Inyanga yezulu mayivusa amehlo ithi wena Mshumayeli hamba ubize nansi leya ndoda ihleli laphana, yayihleli kude buduze kuqamama ifuna ukubona ipopola. Inyanga yezulu ithi mbizeni ezelana kimi. Uthe uma efika yayisukuma lendoda kwaGumede yayithinta esifuba ithi mlusho mina kuthiwa usho wena. Yayisisondela lendoda kwaGumede yafika. Ithe uma ifika injenganalo itende yasifike yaguqa phansi ngamadolo. Lendoda yeza isihamba ngamadolo isenkosini inyanga yezulu. Ithi inyanga yezulu sukuma Gumede uhambe ngenyawo usekimi. Wasukuma uGumede wahluleka ukusukuma, wayisonda wasondela useguqa ngamadolo ehamba ngamadolo nezandla wayifika ehlala eceleni. Ithi inyanga yezulu uphinde uthena unani umyeni wakho mama. Ithi lo mama hayi umyeni wami uthena udokotela sekuyiminyaka engaphezulu ka7 akasakwazi ukusukuma, kodwa wathi udokotela angeke sakwazi ukuhamba sizobika enkosini sithe namhlanje asizobika basiwa amaNazaretha. Ithi Gumede uyamuzwa lo mama uthini? Uthi Gumede baba ngiyamuzwa. Ithi wena ndoda sukuma esihlalweni ngcono ukuhamba uyosebenza njengoba usemsha kangaka. Uthi lo mama hayi baba kasakwazi ukusukuma. Ithi sukuma wena njengamanje uhambe uyosebenzela izingane zakho. Phela ndoda yasukuma yayibamba i-wheelchair yasukuma yazama ukusukuma bathi bayinika induku yathi inkosi inyanga yezulu ngiyekeni akasukume. Yathi yasukuma yasukuma ngenyawo yathi yahamba lendoda yabheka le yabuya bathatha i-wheelchair bayigoqa lendoda yahamba phambi izandla phezulu yathi ingcwele. Ithi uyangibona niGumede uthi kubani mina? Ithi uyabona Gumede lona okhuluma ngayo umbiza ngegama angeke zehlale kulesihlale engihleli kusona. Uthi lesihlale engihleli kusona uhlala ushembe kuphela kahlalo omnye umuntu. Ithi unebhadi uma ungazizolo namhlanje angiyelo muntu wocabanga ukuthi nguyena. Ngoba inyanga ikhonza izinto enkosini lamadoda
lezi insizwa ziyahamba ziyathanda zenza lesithathu laphana ngakithi kwakunolwesithathu wawuhanjwa zinsizwa ezizibhalayo zihamba njalo ziyakhuleka kwasokuthi ngelanga zaqasha imoto ikhonda ziyayihambisa igindisila zaqasha ikhonda yomuntu wesifazane ongumama uthi madoda uma sezobehlisa uthi madoda niyakushembe athi amadoda yebo siyakushembe uthi niyokwenzani kwenye indoda nina ningamadoda nihamba nokhonzela indoda ningamadoda zilezi insizwa hayi mama ukhulisa ukungazi lokhu esimkhonzayo kakusiyo indoda uNkulunkulu zilezi insizwa awucele mama yini ekuhluphile ke ukukhombisa ushembe ekukhombisa ukuthi uNkulunkulu kangakanani ithi lo mama hayi mina baduka umfowethu swahamba iminyaka ewu6 waduka kuzophela namhlanje akasiwa yayikona uma lo shembe wenu uNkulunkulu anofeni imtshele ukuthi akabuyisa umfowethu lo walahlekayo bafika lezi zinto zathi bayifika zabeka amaportmende zahamba zayiqonda ngqo inkosi inyanga yezulu zathi shembe sibheke ngawe kukhona umama ade semgibezile useyise kakhulu sase sibheke ngawe uthi inkosi inyanga yezulu utheni babala bantu zithi lezi zinto bakuthena kwaduka umfana wakubo useneminyaka ewu6 engasabuye ekhaya ithi inkosi inyanga yezulu uthena iminyaka mingaki bathi uthena iminyaka ewu6 ithi-ke lo mama umane ukwazi ukumtshela hambani nimtshele ukuthi thina boshembe umfana wakubo njengoba wahamba iminyaka ewu6 thina somlanda ngezinsuku eziwu6 sibuye sihamba naye ngizoyilanda le ndaba ngeke ngisayilanda ekusukeni kwayo la lo mfana athi wayisuka khona ekade ethwetsheliwe bayamazi abanye umkhovu ebelaphana esikhawini efunda iBhayibheli sihamba naye owahamba iminyaka ewu6 kanti uthwetshuliwe abantu bakubuya babona uhlangana nabo kodwa akakwazi ukuxhumana nabo uthi kwathi kwelilanga kwafika inkosi inyanga yezulu yafika yamlanda uthi le yamlanda khona yamlanda abantu bonke bevalelwe beboshiwe yafika mthatha yena yedwa yahamba naye ngengalo uthiwa wabonakala ehamba ekhawini enqamla ngasedephu ehamba nekhehla lisheshe kakhulu licinga umzi wakubo wafika mnenga ngaphambi kwesango bambeke esangweni lakhe uyabona njengoba ngithi inkosi lapho sikhona kwami ukukulandela ngicabanga amadoda engiya ngenduku yawo kuleli bandla thina sigiya ngenduku zabazali bethu abasitshena benza isifungo noNkulunkulu thina umuntu engasiza uma sikhuluma sithi inkosi ubani sikhuluma ngesifungo esenziwe emakhaya senziwa oshembe besenza nabazali bethu hayi nathi ushembe bangwele inyanga yezulu ominyaka senzohlala phansi laphana egibisila kusuka intombazana bangwele iyahamba iyokha amanzi ibhakede lahamba yalilandela ibhakede lahamba amanzi ayithatha bahamba bahlangana abashumayeli bangena ngaphakathi bayobika enkosini inyanga yezulu yaphuma sokuphela ama-hour abantu kade bezama ukuyikhipha base befika uma bebika yasiphuma yakhipha ijuke elimhlophe yathi yalishaya kathathu yathi hambani nihambe niye emfuleni hambani nokala amanzi angakanani emfuleni bafike bathatha imboko bayikhuma zambili zantathu bayifaka phansi zabisha kwaze kwabisha izandla bathi babashona yabuya yangena endlini ithe uma iphuma yathi hambani amanzi sengwakhuphulile hambani noyikhipha intombazana base beyahamba bangena emfuleni amanzi afika ashaya ngaphansi kwamadolo bahamba nabo bafike babuya nayo intombazana bathe babuya nayo bathi sekulate sekuntambama sekongena umthandazo wokulala uma sekuhambile ithi inkosi inyanga yezulu manini kancane sengikhohliwe amanzi asemangele athi ngilokhu ngiwakhuphulile akahleli kahle emfuleni ithi manini hambani niwabheka ukuthi asengakanani nade ningenile yasihamba bafike bawabheka bafaka imboko zasithela zonke phakathi emfuleni sengihlala phansi lapha ngasekhaya ukhona umelusi othiwa uMdamara wayelusa uMdamara lo melusa laphana ngasekhaya waseqamba inkomo wasethi umvangelo waseNazaretha yakhula le nkomo njalo uma siyibiza sekwaluseni sithi nangu umvangeli kanti le nkomo kasazi ukuthi namhlanje ushembu uyikhethile ikoba kuyinkomo yakhe kuthi uma kuhamba iminyaka inkosi uDube kwakuseyile endala ngenyilanga yasihamba bahamba bonikelwa kuthe uma kufika kwase kushoda kwafuneka inkomo ithi inkosi inyanga yezulu kule nkomo yami ekhona kwaDube owangazange etshele umuntu ukuthi khona uthi hambani bapha bakwaDube namhlanje sengifuna ukulanda inkomo yami kodwa yayiqanjwe umelusi wathi umvangelo waseNazaretha base beyaphuma bahamba bayilanda ngiyakhumbula ngangishesha ngena kuleli bandla bahamba bayilanda ngemoto eyayi-Fort Korea
bafike bayilanda babuya nawo inkomo kaDube yafike yama imoto yadedela esibayeni uthema izofika esibayeni inkomo yehla yaphuma ngena phakathi eCuphi kwase kuthulakala ukuthi izokwenza kanjani yasithela ayangabonakala base beqonde endlini yenkosi inyanga yezulu yasifela ngale ngesibayeni yafela esibhabheni esihafu base beyibikela bathi inkomo ingenela emfuleni kayisabonakala kahle njani ithi yasibiza inkosi yakwaDube eyayimvangeli ngasosikhathi ithi woza mvangeli ithi jika ngemoto uhambe ngalena ithina boshembe sesiyelusile soyithatha uyofika ithole ngaphesha komfula kuthiwa yathi uma iqhamuka inkomo yaqhamuka sihamba kanje phezu kwamanzi yawongena emotini yafika yangena baswele noma ningahluleka nihamba nikhuluma into eningayazi nihluleka nihamba niphikisana ngoshembe kwathiwa kuleli bandla kuphikiswana ngoshembe manje nina niyahlubuka abantu uma beniphikisa ngoshembe kanti nina fanele ngabe nihlala kushembe wenu ngoba nina niyazi ngathi mina kwamanzi amnyama ngakithi ngathi mina ushembe uma wayifika kwaMthembu fike kwaDube engafiki kuwe wena kungwanyana uwena ushembe angafuni umbone wena ngwanyana ngoba lento esikhuluma ngayo abangakithi kabayazi esakhelene nabo namanje bathi siyasikhonza umuntu kodwa kwathiwa kuleli bandla kasiphikisani ngoshembe musana ukuhamba niye kuma social media ningasilutho ngoshembe ngiyafisa Nkosi ukuthi sikuningi ngakukhuluma ngaloshembe kodwa ngisukunyiswa into eyodwa into ethi ngenila wakhona indoda ethiwa maphekethulu lehlala evela bahleka basho njalo baba nomkhulu bathi le ndoda yathi ngenila ngiyawukhalela umuzi wakavela bahleka uyofunga sinambuzo lisho ngo1972 manje njalo ngiyaye ngibuza ukuthi ushembe wangigobelani ngoba lo mhlangano kaSeptember wokwasevela bahleka uthi ngenilanga umfundisi namhlanje ubaba umkhulu uDube uthi inkosi yabafika bathi ngoba inyaka ephakameni ithi kuba wakhe Dube uthi bengaze betshele umuntu bakha nje emzini wasevela bahleka bezakhela izindlu zangaphakathi beyivutha zonke izindlu zamakhosi ithi inkosi uma befika ephakameni ihambani ibiza bafana basongoye ithi wena Dube senikuphi konkwakha nabafana bakho uthi uDube hayi baba uthi bathuka kakhulu bengazi ukuthi inkosi itshele ukuthi bayakha uthi inkosi ithi ngiyabona niyakha uthi khulekani ngiyeza uSeptember nje ozayo umhlangano ngiyowenza evela bahleka uthi bakha ebese ngikhumbula indaba endala mhla kuhlukana ivela bahleka kabili uma ihlukana ivela bahleka kabili uyahamba uDube engagotshiwe ngenjani uye enkosini inyanga yezulu uthi baba seyihlukene ivela bahleka uthi kodwa mina ngifuna ukuthi ungiphi ithempeli engizohamba ngiyosonta kulona uthi ubaba inkosi inyanga yezulu ithi wena Dube alikho ithempeli ongayosonta kulona ithi hamba uyeceleni komuzi wakho uyofika khona abahambe nawe kulelo thempeli bofike bebhuqa khona nithandaze nilindele uNkulunkulu ukuthi nenze nibe yithempeli ngoba wena Dube ubaba wami wakuphefumulela ngomphefumulo wakhe wathi uqambe igama wathi umphefumulo wami wena umfundisi waleli bandla ebese siyadideka uma sibuka impasi likamkhulu silibuka impasi sibona iminyaka ishaya ko80 ishaya nje bebheke ku100 manje eseqhamuka unyazo wezulu uthi wena Dube umfundisi wami hambe yoba umfundisi wami eJudiya ubheke eJudiya sathi thina nembala naye siyakhulunywa ushembe wathi lona umkhulu umfundisi namhlanje umfundisi inkosi kuselekuseni Ubuphelele Media.